Poljoprivrednici sve više zaoravaju žetvene ostatke na njivama, svesni toga da se unošenjem biljnih ostataka poboljšavaju fizičko-hemijske osobine zemljišta, njegova struktura, vodno-vazdušni režim kao i plodnost, a bolje i kruženje organske materije u zemljišnom profilu. Od 80 neke godine smo prvo tarupirali kad kombajni nisu imali sečku, posebno pa je to dosta zahtevno, kad pokisne onda to tarup ne može da podigne, pa onda kontra noževi, pa sve problem. Danas je to bar lako. Naštelujete sitnilicu biljnih ostataka na kombaju da radi dobro i to je u jednom prohodu sve urađeno. Agronom u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Vrbasu Vladimir Rankov pojašnjava zbog čega je važno da se žetveni ostaci zaoravaju. Paljenje žetvenih ostataka nikako ne dolazi u obzir, to naši poljoprivredni proizvođači dobro znaju. Mogu da kažem 90% poljoprivrednih proizvođača koji imaju možda i veći procent posebno što se tiče strdnih useva, a i ostale biljne vrste, žetveni ostaci se ne pale, znači usitnjavaju se i vraćaju se nazad, znači zaoravanjem i unošenju zemljišta. Nikola Banjanin, ratar iz Bačkog Sokolca, kaže da zaorava žetvene ostatke vodeći računa o plodnosti zemljišta, a kako su skupa mineralna đubriva, unosi i stajnjak u zemljište po stručnim uputstvima. Ja ga unosim, igrom slučaja imam sreću od drugara kupujem, to jest kompenzujemo i tako da unosim i vidi se i prinosi i sve to je velika razlika. Za ostvarivanje visokih i stabilnih prinosa poljoprivrednih kultura važna je primjena pune agrotehnike koja podrazumeva i meru zaoravanja biljnih ostataka. Savo Pilipović iz Zemuna sa dijagnozom metastatskog melanoma suočio se pre 10 godina. Od tada je imao 14 operacija, nakon kojih su mu lekari davali 6 meseci života. Posle početnog šoka usledila je grčevita borba. Ja sam otišao igrom slučaja u Nemačku na kliničku studiju i hvala Bogu, eto, zahvaljujući tome, preživeo do danas. Dakle, ja sam sada dobro, već više od 7 godina nema metastaze, primam lekove. Klinička studija spasila je život i bebi Golubović koji je melanom dijagnostikovan u 45. godini. Danas je ova Beograđanka u 4. stadijumu bolesti zahvaljujući inovativnoj terapiji. Inovativne terapije su sada dostupne i u Srbiji 2017. i 2020. godine, tako da su sada pacijenti koji imaju metastatski melanom koji su u 4. stadijumu mogu da primaju lek. Savo i beba su članovi udruženja pacijenata obolelih od melanoma i svakodnevno se trude da raznim aktivnostima podignu svest građana o značaju prevencije. Nažalost, 2 godine pandemije koronavirusa negativno su se odrazile na statistiku u Srbiji. Mi smo u prethodnom periodu imali situaciju da svi vidimo i statistički i golim okom da nam se javljaju pacijenti koji su odmah u 4. stadijumu na prvom pregledu, što je potpuna katastrofa, što je ono što ne želimo, zašto smo se borili onolike godine da nam se to ne dešava. Do 2020. godine u Srbiji je godišnje registrovano oko 700 obolelih od melanoma, a u udruženju strahuje da će taj broj ove godine biti i veći i još jednom su apelovali na građane da se čim uoče bilo kakvu promenu na mladežu hitno obrate dermatologu. Na skupu koji je povodom meseca borbe protiv melanoma upriličen u Novom Sadu predstavljena je i knjiga Prvenac Save Pilipovića. Sve što ste oduvek želeli da znate o melanomu i politici, a niste imali koga da pitate, u kojoj je autor opisao kako je izgledala njegova 10-godišnja bitka protiv raka i kako je uspeo da ga ukroti. Snaga i lepota predstave bez reči odlikuje se veštim preplitanjem savremenog plesa i muzičke podloge koja je neodvojivo vezivno tkivo ovog komada.
U izvođenju Imperfect Dancers Company trupe koja je pokazala svu raskoš pokreta, tekst Hamleta koji se nalazio na sceni poslužio je kao podstrek i motivacija glavne junakinje da se trgne iz vrtloga mračnih misli i dosegne prosvetljenje i mentalno izlečenje. Jedna zaista izvanredna italijanska trupa koja onako je gost svih vodećih svetskih festivala poslednjih godina. U stvari imaju dve predstave, Romeo i Julija i Hamlet. Ja nisam do zadnjeg trenutka znao za koju da se odlučim, ali onda mi se učinilo da je Hamlet možda za nijansu zanimljiviji zbog ovog našeg prostora. Koncept i koreografiju potpisuju Walter Mateini i Ina Broek. U ulozi Ofelije našla se Sara Nicastro, dok Hamleta tumači David Barrera Boneta. Pokret i muzika su u službi emocija koju glumci mimikom dodatno naglašavaju i znalački pokazuju gledalištu. Zanimljivo je da se odabir muzike kao veoma važan element ove inscenacije kreće od baroknog italijanskog kompozitora Antonija Vivaldija pa sve do savremenih autora poput Filipa Glasa i Maxa Richtera. Jedna od vrednosti Šekspir festivala je upravo to što nas stalno uverava da je Šekspirov svet u stvari stvarni svet, da je to naš svet, naša stvarnost. Ljubitelje pozorišta do 4. jula očekuju još 3 predstave. Večeras od 20 časova u Vili Stanković u Čortanovcima publika će biti u prilici da pogleda predstavu Ukroćena Goropad u izvođenju Gradskog pozorišta iz Podgorice prema režiji i adaptaciji Dejana Brojkovskog.